nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibi byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amakuru atugeraho muri aka kanya aravuga yuko umukarani yahanutse ku nyubako y'isoko rya Nyarugenge arakomereka mu buryo bukomeye cyane. Umusore rero usanzwe akora akazi ko gutwaza abantu imizigo no kuyipakira mu modoka zirangurira mu mujyi wa Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge, akaba yahanutse ku igorofa rya kabiri arakomereka. Uyu musore yahanutse ku igorofa rya kabiri ry'inyubako y'isoko rya Nyarugenge mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nzeri 2021, yahise ajyanwa ku bitaro kugira ngo akurikiranwe n'abaganga. Ni mu gihe rimwe na rimwe ku cyumweru ku nyubako y'isoko rya Nyarugenge hakunze kuba hari abantu mbarwa, no kuvuga abantu bake cyane ku buryo rero ibintu nk'ibyo bishobora kuba ariko ntihagire ubimenya. Niko rero byanagenze, kuko rero umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Akadomo.com mukesha aya makuru ngo yahageze hashize akanya bibaye. Gusa abantu babazwaga uko byagenze wasangaga bamwe nta makuru babifiteho. Umwe mu bo byabaye areba yabwiye itangazamakuru ko ati nagiye kubona mbona ingofero iratakaye, ngira ngo wenda iramucitse. Nawe rero yahise asa nkaho amanutse ashaka nko kurira ikintu, ati yahise rero agwa abanjije amaguru. Yavuze ko nubwo kwiyahura bifata nk'igikorwa kigayitse, ariko bishoboka ko uwo musore yari afite ikibazo nubwo atabona ko igisubizo cyari cyo kwiyambura ubuzima. Cyakora cyo kugeza amagingo anga ntabwo biramenyekana cyatumye uwo mukarani ahanuka, nubwo hari abakeka ko yaba yagerageje kwiyahura. Ubuyobozi bw'isoko rya Nyarugenge bukabwirinze rero kugira byinshi cyane butangaza, ariko bwemerera ikinyamakuru cya Akadomo.com dukesha amakuru ko amashusho amugaragaza ahanuka ari kwifashishwa mu iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye mu by'ukuri iki gikorwa cyangwa se uku gusimbuka. Niba yasimbutse, niba yahanutse, niba byagenze bite, byose bizagaragara mu iperereza. Ni mu gihe rero impamvu byanagarutsweho cyane nuko hamaze iminsi havugwa bijyanye n'abantu biyahura, cyane cyane ku nyubako z'ama etaje, cyane cyane ku nyubako izwi nk'Inkundamahoro mu karere ka Nyarugenge i Nyabugogo, imaze kwiyahurira abantu bagera muri 4 mu gihe gito cyane. Akaba ari nayo mpamvu abantu batekereje ko n'uyu musore nawe ashobora kuba yagerageje kwiyahurira kuri ya nyubako ya Nyarugenge. Yo ntabwo ari inyubako ndende cyane, ariko nawe bivuze ko uhanutse muri etaje ya 3 cyangwa se ya 4, ndakurahiye kugira ngo ubuzima bwawe buzabashe gukomeza byagorana, byasaba Imana. Hanyuma reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avuga. Perezida wa Uganda ejo yahaye ikiganiro cyihariye televiziyo y'Abafaransa France 24 yumvikanisha ko leta y'u Rwanda yafunze umupaka uhuza ibihugu byombi. Ibikubiye muri icyo kiganiro tubigezweho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda bakomeje kwitana ba mwana ku ntandaro yo kutarangira kw'imibanire mibi iri hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi. Mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo mpuzamahanga y'Abafaransa, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwafunze imipaka ari nabwo bukwiye gusobanura no gutanga igihe iki kibazo kizarangirira. Ni mu gihe mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame nawe yaherukaga kubwira abanyamakuru ko ikibazo kiri ku ruhande rwa Uganda, ndetse ko ubutegetsi bw'icyo gihugu nibubishaka ibibazo bihari bizarangira. Ikiganiro cyihariye cya Perezida Museveni n'umunyamakuru wa televiziyo France 24 yo mu Bufaransa cyagiye hagaragara kuri uyu wa gatatu kiribanda cyane ku bibazo by'umutekano bigaragara mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Bigeze ku kibazo cy'u Rwanda na Uganda, aho imipaka ihuza ibyo bihugu imaze imyaka 2 ifunze, umunyamakuru yabajije Perezida Museveni niba hari icyizere ko imipaka y'ibi bihugu by'ibituranyi yafungurwa vuba. Iki nicyo bwana Museveni yamusubije. Wajya kubaza uwafunze imipaka, sinjye wafunze imipaka. Twagiranye ibiganiro duhujwe na Angola mu myaka mike ishize. Ntacyo byatanze. Sindabona imipaka ifungurwa. Umunyamakuru yakomeje kubaza icyaba cyarateye imibanire mibi hagati y'ibi bihugu byombi n'ibirebana n'amagambo ngo yaba yaratangajwe na Perezida Kagame ko Museveni ari we ntandaro y'ikibazo, yibona nk'umuntu ushaka gutegeka akarere kose agatoteza abategetsi bagenzi be. Perezida Museveni hakanye kuba yaba hari uwatoteza mu bategetsi bagenzi be mu karere. Ku ntandaro y'imibanire mibi n'u Rwanda ho ati I don't want to go into that because Mr. Kagame. Ibyo sinshaka kubyinjiramo kubera ko bwana Kagame atari hano, ntori n'urukiko ku buryo najya kugusobanurira aho mpagaze kubireba bwana Kagame. Ku bibazo biri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda, Museveni imbere y'umunyamakuru yagaragaye nk'udashaka kuvuga byinshi. Mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abanyamakuru batandukanye kuri iki cyumweru, ikiganiro cyanatambutse kuri televiziyo y'igihugu, yari yagarutse kuri iki kibazo avuga ku by'ihohoterwa rikorerwa abanyarwanda muri icyo gihugu gituranyi, ari naryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwahereyeho bufunga imipaka. Yavuze ko icyo azakora ari ugutegereza no gukomeza kubwira ababikora tubabaza atari ko ibi ni iki murabikorera iki, dushakisha uko wenda amaherezo bizarangira, ariko ntabwo byarangira kubera ko ntawe twe tubigena, ntawe twe byaturuka uko birangira, uko bitarangira bizaturuka
ku babikora cyangwa ababigena hanze igihugu cyacu, aho nta bushobozi tuhafite, ba nyirabyo nibo bazahitamo icyo bakora. Mu mezi make ashize u Rwanda ruheruka gushyirwa mu majwi ko rwaba rukoresha akamashu k'abanya-Isiraheli mu gutata abanyamakuru, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki barimo n'abo mu bihugu bituranyi. Mu banyapolitiki bagaragajwe ko bakoreshejweho ako kamashu harimo n'abategetsi bo mu nzego zo hejuru za Uganda. Perezida Museveni abajijwe niba ibi nta mpungenge bimuteye ati byaba ari ugutigisa baneka ngo bakora iki ngo bamenye amabanga yanyu. Ariko niba ngira amabanga ntayo wabasha kumenya, kubera ko amabanga ari mu mutwe wanjye ntari kuri mikoro. Ibi biganiro abategetsi bombi bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe byegeranye bisa nk'ibigaragaza ko ikibazo cy'imibanire hagati y'u Rwanda na Uganda atari ikibazo kizarangira ejo cyangwa ejo bundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yanabaye nk'utunga agatoki uyu muturanyi wo mu majyaruguru kwinjira mu mishinga igamije gushyira u Rwanda mu kato. Aho yavugaga ku mushinga w'umuhanda uhuza igihugu cy'u Burundi na Uganda unyuze muri Tanzania aho guca mu Rwanda, ndetse n'isanwa n'iyagurwa ry'umuhanda uhuza Kongo na Uganda wambukiye ku mupaka wa Bunagana. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwaraye rutaye muri yombi umushakashatsi akaba n'umunyapolitiki Kayumba Christopher. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye. Amakuru yitabwa muri yombi rya Bwana Christopher Kayumba yatangajwe bwa mbere n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rubinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Urwego RIB rwatangaje ko kuri uyu wa gatatu rwafunze Bwana Kayumba nyuma y'igihe rukora iperereza ku byaha yarezwe n'abantu batandukanye byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri icyo cyaha. Ijwi rya Amerika rikimara kubona aya makuru ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Bwana Thierry Murangira dukeneye amakuru yisumbuye ku bigaragara mu byo batangaje kuri Twitter, ariko ntibyadukundiye. Bwana Murangira ntiyitabye telefone adusaba kumwoherereza ubutumwa bugufi kuri iyi ngingo, ntiyabusubiza ntiyanitaba telefone igihe cyose twakomeje kumuhamagara. Itabwa muri yombi rya Bwana Kayumba rije nyuma yahamagara yari yahawe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yamutegekaga kwitaba uru rwego kuri uyu wa kabiri, ariko amakuru avuga ko atabashije kwitaba kubera umunyamategeko we atarahari. Ijwi rya Amerika rivugana na Maître Jean Bosco Ntirenganya Sefu wunganira Kayumba yavuze ko nawe yatunguwe n'ifungwa rye kuko nta bishya yabazwaga bitandukanye n'ibyo yari yabajijwe mbere. Mu kubazwa rero n'ubundi ibyo bamubazaga n'ubundi yari asanzwe yarabishubije, n'ubundi nta gishya cyane. Nibwo rero turangije asabye ko yakwata telefone, baramubwira ngo ntabwo birarangira. Yewe nasohotse nyuma umugenzacyaha witwa Michel tubajijwe hamwe baraza kumenyesha atarashira umwanya muto nahise mbona Twitter yari ivuga ko bamufunze. Na makuru nahise mbona, urumva rero birababaje, kandi ubundi icyo tuzi ni uko yamara gukurikirana umuntu adafunze kandi twabibabwiye gufungwa bikaba exposition irengayobora byatubabaje. Maître Ntirenganya akavuga ko Kayumba hari n'ibyo aregwa bimaze imyaka 9. Bafite ububasha bwo kuba babikurikirana, ariko ni ukureba ngo iyo uvuze ngo umuntu yaviyoye undi viole igaragazwa na expertise médicale, nizere ko ibyo bimenyetso byose bigomba kuba bihari. Naho ubwinjiracyaha gukora icyo cyaha wibaza uburyo byaba byaragenze.